thir tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai ka buk chewa du sang na sang ber ka hlan bok chew ani ole tun tu ma chuan Power and Electricity Department ti thupui manga pu Eddy Zosangliana Colney General Secretary Eddy ZPM General Headquarters Aizolin niruk November sang ni somni panga wanglai ni article suanga aron ti chua bengwa thak tak mai hi kan ngai thla ho anga sarkar hi mi puite siam ania sarkarin enge ti hi asiam tu mi puiten riat hi kan chan vo ani ZPM in sarkar na achana tangin kum khatle thlariat na akal meka sarkar na chan nu hian enge ati eng tiang chain nge na tho ti te a theiang angin department sang te ata tolin tarlan kan tum don ani October ni somni pariat sang ni somni panga thole ni khan Revenue Department chungchang kan tar lang towa tuntu ma chuan Power and Electricity Department na thote kan tar lang ve thung don ani Power and Electricity Department noya hian anget lawa kumrei tak lo thok to a then te phei chu kum somni chuang te anget lawa lo thok to mi zathum somli pani te da nge anni Power leinaman ahun taka kan pe ka wanga hlokna rebate December sang ni somni pathum atanga August sang ni somni panga chunga mu to zong chu noi zali somruk pathum point pakhat pakwa ani Power bill ahun taka pek thin ania wang hian Power kan man sen lo shalna konga harsatna kumdanga omchin chu abota chuwang chuan December sang ni somni pathum atanga August sang ni somni panga thla thlenga Power halna atanga sum kan muza chu cheng vai bel se za somthum pasari noi somthum panga singli sanga jasari somnga le pathum lai atling substation lian luangmol zuang tuile melriat khote Power lakluna pani theu double source nia siamani takawangin siam that maintenance na tholaya re tak power supply ti top lailok shutdown ngai thin le chumi wanga mi pui tor thina chu tuna chuan shutdown kher ngai to lawin na atho theita ani hei hi alomom hle mai power supply hi chethei ania a cheta wanga shutdown ngai thin ani boka shutdown awangin nileng le jan khuin power kan nei lowa kan boi fo thin ani amaro chu tuna chuan shutdown kher ngai to lo khan ati theidon ta hei hi aizol khopui mai baka district rang te tan vek ania reilote power supply nei lo po a shom zia kan riat vek kha tuna chuan double source nia siam aloni ta shutdown ngai to lovin a chelai kha a siam chat thei to don tina ni mela alomom hle ani rabi thar kan chuang kai tina ani ZPM in sarkar na achan phata tangin kolpetha in todel tura hmalakna kalpui ngal ania Hydel project tui khwalama chak taka hmalakna kalpui ania megawatt somni pali thar chuak thei tuirini Hydel project chu komin sang ni somni panga chunga wong chua man ngei turin thei top chua malak me kani tuirini Hydel project hi externally aided project EAP atanga funding tuni in New Development Bank shumanga na tho turani tundin muna project monitoring unit PMU din to ania PMU hian tui khwa na thok than thoi turin chak takin ti tu trulte bozuin ma alame kani megawatt za somthum pani thar chuak thei turin tui vai Hydel project DPR revise chu peini in September ni thum sang ni somni panga khan revise DPR boipui tu arn senyang LLP 10 Mizoram sarkar kota anhlan toa tui vai khwana atana sumamo funding tu tur zon mek ania hei hi ti felani chuan tui khwana tran thoi thei bei sei ani megawatt za somni thar chuak thei tur tlong Hydel project chu detail project report DPR and non revise mek ani bok aizol khochu alam veng sang power harsana sukyang turin chite substation chu Mars ni ret sang ni somni panga khan hon aloni to bok Hydel project tui khwa chau ni lowin solar power generation lama po tran na sataka la kani megawatt som thar chuak thei tur Tenzol solar plant chu peitho khatni in hun reilote a hon commission tura ruam man ani sumsuya megawatt nga thar chuak thei tur solar plant siam na chu contractor thlan ani vele na chan ngal tura ruam man ani bok sarkar lai pui scheme PM Surya Ghar scheme noya maf bisli yojana rooftop solar mimal in zali samsari pania bunto ania heng atanga power thar chuak thei zat install capacity chu 1.845 megawatt ani PM Surya Ghar scheme noya hian
central subsidy za somruk pek ani baka state dangin an pek velo state subsidy za somni pek tel ani bok state subsidy tan hian chengvei bel chelizet Mizoram sarkarin ada ani heng baka hian Mizoram chung khopanga solar plant bunturin hmalakna expression of interest EOI ti chuame kani chu mun panga tele power an thar chu theiza tur chu hetiang hi ani tumtui tlang Sherchip district megawatt som bokmol munmeltra champhai district megawatt som denlungram nathial district megawatt som tlabung tlang lallen mami district megawatt ruk do zau zau lamzol saitol district megawatt som ni hengte hi awain megawatt som nga paruk ani khai solar plant noya tang ringot poa megawatt som nga paruk zet kan thar chuak the ani ngat chuan power kanin tawdel chhoviau do ne piani changtu minister le department te hmalakna aro puitak zetani ngai thla chunzomang hydel project tui khwale solar power generation lama hmalakna mai baka hian kan power sem chuan hrui siam tharle a hlui thom that konga po power and electricity department hian ma anlana sa hle mars niliat sangni somni panga khan 132 kV simui tujuang tui line thar hon ania he line thar hian Mizorama 132 kV substation lian pathum zuang tui luangmo le simui te athun zom vek heng line te hian line chele siam thatemo siam tharanga awanga power supply ti toplai lok shutdown na tul chang poin power lak lu na line dang an nei tak vek awangin mi puite hna power supply pek a khailak pha to don lo ani mami district chunga power supply lama harsatna 132 by 33 kV substation waste piling ale marpara substation na siamna zo fel ania hemirwal hian power line lian zok barabi to waste piling via mamit km somsari palia thui thunna po tho zo tonin 33 kV line mamit rizol nuam siam zo to ani bok khai aramgotam tak paltlang mamit line point line fault awanga rei tak mi puiten harsatna an to thin point tuna chuan chantu ane veta abikin mamit power department na line staff te phechu an ha theyem ema an khongai kha khi ani top mai ni tuna chuan khang zong laka tanga chanchuak tu ZPM party ani veta ani kan hreveka hunrei tak MNF le congress in sarkar na an chang to khati chung khan mamit line hian hmasawnna ani chungai lo athim huna ron thima line fall po angai reng adanglam ngai lo an tuarei le ani soidu se soitur anwanga don telulem ole tuna chuan longai thlak chunzom leang power and electricity department hmasawnna chin chiatlak em le mipuitana olsam na thlen tu langsar em mai chu online na bill pek thei hi ani electric billing software thar chu august ni khat sangni somni panga tang khan Mizoram puma man chan ania Mizoram puma billing software pakhat man ani voi khatna ani billing system mang hian mobile android le iOS application PDM apps atangin Mizoram khoi mun atang point online manga bill pek thei anita ani revamp distribution sector scheme RDSS noya Mizorama electric consumer zong te prepaid smart meter wa vektura na thome kania RDSS noya tang vek hian Mizoram mun sanga 11 kV line KM za sompanga point pathum palia thuile LT line KM singa sangsari zanga somni palia thui siamna thomek ani bok power supply lalu lawna thingtlang khuwa somparuk tie na ni dona power supply lu to na khuwa zathum som pakata tangin chung ko singkhat sangkhat zali somli period nena electric connection thar athlona pe kani don chonhu longtlai la lungsen lunglei district ka 132 kV substation siamme kania hengte hi kumin chunga mi pui chhor theitura zo man be sei ani bok ZPM sarkar adin tirkhan Mizoram mun sanga power supply impact chonate HMM maya chumi siam thatur chuan sarkar tharin chak takin ma alangala sum ren chem taka mangin khol le bungromomo masate ata tola leizel ni in tundin muna transformer thar pasari le distribution transformer somli pathum leito ania ahlui tam tak thom that ani bok heng baka hian bungropoi mo tak line gang MCCB main switch 11 kV control panel
132 kV substation atan breaker isolator current transformer thanem tak leithar ani boka line km zani somthum pali point pakhat panga athui siam that ani to bok 132 by 33 kV substation pasari boktang saitwal melriat champhai serchip east lungda le komzol substation chei thatnan le capacity tilen natur nesit OTRI atangin chengwei bel si somli pasari point pariat pasari sangson mu ania zuang tuile bu puilain thunzom na panthar conductor chu current kengnem theizok HTLS conductor manga thak natur nesit OTRI tangvekhian sangson mu ani to bok ole khati zong khania atoi kim theyang berin puadia hian aron ziak nge in karinga angaihnawmin abengwa thak tak gizeta sarkar hmalakna mipuiten kan hriatur poima em langtlang taka minhriltu Eddy Zosangliana Colney chunga thinlung le ti tak zetin lom thu ka soimol molani ole khati zong kha tun chuma video kan ti chhuat thei chu lo ni le ta thlir tu le ngai thatu zong ten khongai takin comment section lama in mudan le in ngai dan te min lo share sak le liam tur chewin in khongai na karon nge ne like comment le share te tin min le subscribe lo point min lo subscribe zel tur chewin in chan puina karon nge tak meu ani e